I tērā whakarewatanga ki te whakarewatanga o Te Matatini o Ngā Taniwha, 2027 i te marae o Tūrangawaewae i ngā rangi a whakatānei. I tai atu ngā māngai o ngā kapa 57 ki te mātakitaki i te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mo Te Matatini a tērā tau. Ko te whakapai a ngā kai whakahaere, ka tai atu te neke atu i te kotahi rau mano tāngata ki ngā rā o te whakataetae a tērā tau. I nei anei ka tīmata te mahi nui a tēnā kapa kia eke rātou ki te taumata o kounga nui a te marama o Pepuere. I Tūrangawaewae marae a Raniera Harrison hei taringa hei karu hoki mō tātou katoa. Huaina mai ana Ngā Taniwha kapa haka o Te Matatini. I nā hoki kaore ko te unuhanga o Te Matatini o Ngā Taniwha i tōna rua. Tam te tisa ka Raniera inai, ko te ki te whakatā, No te hātare ko taha ke nei pōi atu ai ngā mata tua tinitini o tāne rore o hine rehia o tira o Te Matatini ki Tūrangawaewae. Kia reare mai ai wōna taringa ki ngā whakatau i te papako whiriwhiri, moa hea tua i tēnā kapa me tēnā kapa. Let us begin. Ki te Matatini o Ngā Taniwha ka tū ki hopu a te Pepuere, e tū mai nei. Hari ko katoa nā Margaret, atahua ngā whakahaere o tēnei rangi, atahua te kiti tō tātou wariki nui, me ngā kapa katoa. Mā te kapa haka nei ma ngā pura o te tai hauauru, te papa o Te Matatini e wāhi i te rangi tuatahi. E ko te kura nui o Pairangi te kapa whakamutunga ka tū i tō te whakataetae rangi tuawha. Me te aha tāri ana te whakaingoatanga o ngā kapa te kaumārua ka eke ki te mātangi rua, a tōna rangi tuarima. O hoki, ko whakariterite pia tētahi prene, tētahi mahere e pakari ai te tū, e kitea mai ai te kapa haka o te whānau apanui ana, tini uri kai te ao, e pakaritunga. Me te aha kai te kite mai rā koutou, ka tahi anō ka tīmata mai ngā mahi keri whenua ki konei, ki hopu. Me te hae ai ki ngā kai whakahaere, ko tahirau mano tāngata katoa ka taumai ki konei a te Pepuere, e tū mai nei. When we have a look at the exponential growth of kapa and investment that our iwi and the government actually putting into kapa haka and the positive attributes that kapa haka brings to our diverse communities, we're seeing over $200 million going to be put into kapa over the next 10 years. Ke kone katoa Ngā Taniwha o te ao kapa haka. E hoki nei anō ki tōna rua ki te whakapakari mo te tutunga anō o te puehu o tātā whāinga. O wau, e wai maria ana mātou i whai wāhi mātou ki tēnei kaupapa, tā mātou takatunga tuatahi ki hai i whai i tētahi tiki koura ki te wheketere te akarete, engari e huro ana te wairua. Me te hae ngā kau niwha nei te whare haka o tainui ki te whakamanuhiri i Ngā Taniwha o te motu. Ki te kaupapa e manakitia nei e te uri taniwha tonu o pōtatau, e te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. E rua ngā tirohanga neha, mātua rā ko te taha manaki. Hoi anō ki te mata, kapa e wāte ana e tahi rangi mā mātou te haere atu ki te hāpai i te kaupapa. Kia kaniorotia te kupu kōrero, kia taniwhatia te Māoritanga ki te Matatini o Ngā Taniwha, e taoro mai nei. Raniera Harrison, te Karere.